Wengane zawathempela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana kaPastor Mboro neshiya abantu abaningi beshaqekile engena ngendlovu yangena ke eMatsediso Primary School eKatlehong njengoba ke fike wacaphuna ke izingane ke ezimbini ehamba ke nawo ke ama-bodyguard wakhe amanye ephethe ke imijojantaba abanye bephethe ke ocelemba kodwa pha masike nokhuludaba wengane zawothempela ke sinibingelele kuyona ke mboso sethi MTV sithi nje masaqhamukana kuyona ye-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke ezitrendayo. Ke wengane zawathempela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana kaPastor Mboro neshiya abantu abaningi beshaqekile njengoba ke ngene ngendlovu yangena eMatsediso Primary School eKatlehong kanti ke wengane zawathempela kuPastor Mboro kufike wacaphuna phana ke izingane ke ezimbini ke ehamba ke nawo ke ama-bodyguard wakhe ehlomile ephelele kanti elinye ke lama-bodyguard beliphethe ke umjojantaba kanti ke amanye ke wona ke ephethe ke ocelemba bafuthi impela kuPastor Mboro uzana wafika phana ke esikolweni ke eKatlehong wacaphula ke izingane ke ezimbini bathi ke bebekhona phana bezama ukuthi bakhuze phela ukuthi hayibo kwenzakalani la nisaphi izingane bafuthi phela ke ama-bodyguard ke ebengathintwa ocelemba bekhala phansi kuqhwiza ke inhlasi bethi wasondela asazi ekhanini lakho engathi lojika lindize emoyeni bafuthi impela ke kube njalo phana ke ngayo ivideo etrend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana nishe ke abantu abaningi bezibuza beziphendula kwenzakalani lana yini le kwenziwani ya-actwa imovie bafuthi impela bekushuba kakhulu phana ke kuyona ke le video ubona ukuthi cha impela nje oke wasondela hayi amagugu ayaculwa la ke wengane zothi impela ke thina semboso sethi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.